Ovo ti je joing. Rock and roll. To ti je kidu van. Samo sad ovoga keljiš kimanit. A ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Samo to da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cijeli dan. Daj nedljo 2-3 da njivo kopan. Kravaca. Lilija legla. Lilija legla. Sve smo i odragali. Rođa, što si ljud, pička mu materne, što? Evo me. Hoću me spati. Siješ toga da? Siješ toga da? Jesam ja, čovječe, uvorili sam pičku materne. Uvorao pičku, mile materne. Barem 2 mjeseca, još sam mu onda reka. Ubište kiseca! Onda, kad mi je joint nasto metnije, ja se samo prije i opet reka. Probeti spet Bili moći rade, slušaj, to ti je ključ budućnost. Najbolje sad počet dok imamo mogućnost. Ma kak je mogućnost, odmah sam ga plesnije pajte gotornije, a kiljanjeta nasto metnije. Ubište se od ti drogaš! Odmah sam mu reka da se nisi u nudlu pojavio dok budem peka. Jel da je se naslušao tvoj steblić? Čega? Janjetine! Komu čemu? Meni! Skis, kapulicom mlado! Meni! Koga čega? Janjetine! Komu čemu? Meni! Skis, kapulicom mlado! Kad bi Mile to rekao, nisam Boga nisi spao. Jebati kao majmulađo. Ko je? Što je? Jeste vi Richard Mestrović? Jesam. Izabrani ste za makeover od nekoliko stotina tisuća kandidata. Šući! Ajde jebi mate! Bliže. Mate me gore. Uđi unutra. Ajde uđi jebi mate, ti ko te zove? Ja sam Richard, ovi je Sidi kod mene. Mogu sjest. Sidi tako. Eto, kad doma, jel? Kad doma, čekaj, ovi je... Špoptine reštam. Neću hvaliti, došao sam sad. Nemoj, briđaš me rođi. Ajde, dajte. Ćemo crnoga vina manti jednu mrvicu. Nali, daj. A vidi ga,
kafa. Aj živje. Živje time, sad ćemo se mi lako dogovoriti. Treba je zorat neki kurac, ili šta? Ti jađe treba? Pitaš se, otkud ja ovdje, jel? Pa tvoja familija prijavila te za besplatni makeover. Čekaj, familija zna što je makeover. Što je to? Što je to? Pa pogledaj se kaki si, pogledaj. Pogledaj se na što ličiš. Rođene, ostav to čaš. Budeš ti me još jedan put za bradu takvim. Daj ti plešku da će sve zvideće smitati, to je jasno. Sad se napikoš čovjek, koš govori. Koš sratine seri. Govori što hoćeš koji pičku maternu. I ne je? Ajde. Aj živje. Ajde živje. Nije sve zlo zazno. Ajme, kakve zube imaš. Ti si idealan kandidat. Za što si rekao? Da te budeš kao novi. Da te familija neće prepoznat. Ja sam s 2 čaše najbolji. Ne treba ja biti novi. Ja sam s 2 čaše najbolji na svijetu. Što će meni to koji kurac? Ima neka caka, kako li to iće? Na to što je pičku motornu čovječe, dok sam napijem pa ćete onda na to. A što sam? Ajde. Što sam čašao? Suho. Čekaj, puza. Sve. Vić. Sad ću ti da toži. Ali prvo sebe. Čekaj, ovo ćemo bratski podijeliti. A možeš kopci? Može. Pomalo. Kad je ovako bilo ušivat? Kad je ovako? Ajde, sjeti se. Znaš li ti još to osim čuvanja ovaca? Znaš li još to radi? Znam. Što? Znam raditi reklame, znam recitirati, znam pivati. Ja znam. Reklame? Ej! Da vidi. Evo, rećemo, vidi ovo. Coca-Cola i osmijeh! Evo dobro? Hoš li opet? Evo. Coca-Cola i osmijeh! Čekaj, ne sniđam se, ali? Možda te recitiram? Ajde, monolog ili recitaciju? Čekaj, ima jedno kitica prava. Ovako iđe. Moram se uživiti, ne bilo duboko, razumiješ? Ovako iđe. Kako me je? Sila Mara Kribunara digla noge na džendara. Džandar pite jednu dlaku Mara dala punu šaku da oplete kurcu kapu. Se sviđa? Već se sviđa ovo, Evo, nemoj mi puno pušeš mi u facu. Viš, budale. Stigni od tu boz. Sad ćemo malo bećamo, da ne nekada nisi došao u poštenu kuću. Pošćemo, pomćemo, onda ćemo se lipo dogovoriti, to je jasno. Jel ti jasno? Nemoj srati okolo čovječe, jer ima sam ja problema s ljudima koji su ljepše od tebe izgledali. Lipo ćemo, pošćemo, pomćemo i dogovorit ćemo se, jel tako? Ali di je? Sad će. Barem 2 mjeseca, još sam mu i onda reka Ubište kiseca! Onda, kad mi je joint nasto metnije, ja se samo pinje i opet reka Spometi smetnije! Meni moć rade, slušaj, to ti je ključ budućnost. Sad počne dok imamo mogućnost. Ma kak je mogućnost, odmah sam ga plesnije pojeti preko stolce, a kiljanjeta nasto metnije. Ubište se od jutra ogašu! Odmah sam mu reka da se nisi u nudlu pojavio dok budem pjeka. Jel ne, jak sada slušaš, to iz tebe reći. Koga čega? Janjetine! Komu čemu? Meni! Ti s kapulicom mlado! Meni! Koga čega? Janjetine! Komu čemu? Meni! Ti s Kapulicom mlado! Kad mi Mile to reka, nisam mogao niti spavat. Od puste muke sam pošla kolo vrta okopavat. Povala me bura, odmah me i glava zabola, meljo. Iđa kućku, minjeta $2-3 dolara. Doš sam kući, $1 rodeni zalik nema. Al dobro i baš... Super će biti, vidiš? Judo, judo. Molim te kreš, a? Čekaj, čačja u baba kuja, jetule! Koga čega? Janjetine! Komu čemu? Meni! Čim, Kapulica mlado! Meni! Koga čega? Janjetine! Komu čemu? Meni! Čim, Kapulica mlado! Pa salije, pa prije, privrnije, okrenije, naražaj,
Što je to? Još ti, pojesi ti neki kurac kad se gadiš. A gadim se, smrdim po dimu. Udar ti li polez. A kako ću dečku doći ovako, smrdim sad po dimu. Čuj. Da mi ćemo smjerovići da govoriti. Pruži ruku. Šta smo pobratimi? Pojesi. Da ti je nisi. Ovako. Što čekaš koju pičku A mater? ne mogu ti ja ovo jesti. Nemoj. Presta Njura, nisam ja navikao ovako. Što će mi dečko reći? Čekaj, ja ću nešto reći, samo ne pojedem. Ne, šta? Gledaj, šta? Samo nemoj pljučat. Čuješ? Samo nemoj pljučat, pa da. Čekaj, malo sam se zalavu, pa sam se... To da se ti ne pridomislije, to. Evo tebi ovaj. Neću ja to, hvala ti. A koji je kola? Komariš ja mali pojesti. Kako smrdiš. Uđi stao stojica, a? Ajde probaj, nemoj se baš trošiti, ubio sam se da se to spoje, evo uzmi ovako, a? Evo da. Ajde. Lošo, evo. Ja muljem ja, evo ti li, vidi. Kad ti ovako zadnji put dija pička mu vatra? Ja, gledaj se, gledaj. A ne valja. Ne valja. Neš više tako. Samo ti jedi. Dobro. Nemoj pljunut samo. Šima. Šiboj malo, a? Neka, samo ti jedi. Evo ti još kako. Pukne sam ga. Prnje. Prnje. Da Bog da te tako žena na ručak hvala. Aj živjeti meni. Jope. Nego reci ti meni, jesmo se mi dogovorili? Jesi ti meni tu ima neka parica i to? Biće nešto. Nemoj biće, bilo me biće milijun puta u životu, pa nikad nije došlo. A bili ti u naturi ili kiševine, a? Za šuške. Koliko tražiš? Koliko ti nudiš? Ha. Koliko, ili bi se moglo neki kurac izvesti? 100 eura? A nemoj me zajebavati, to mi jedno janje neće se uopće zajebavati uopće, da te me zajebeš, radiš operacije, pičke materne. Ima neka para ili nema? Ima li 1000 eura? Ili ima 1000 eura? Dogovoreno. Jel ima 1000 eura? A ne, čak! Nemoj, ovo gotovo ti ovo rođe. A ti u Ovo životu ti nisi 1000 vidio eura. 1000 eura. Nemoj ti se ja životu ti njim... nisi Ma vidio. nemoj se ja njim vidio. 1000 eura, jesmo smo rekli? Dogovoreno. Ljubili smo ruku, jesmo ljubili Dobre, ruku. dobro. Gotovo ti je rođe. Dobre, rođe. Gotovo, 5. Prodano. Ćao, živi. Što da dogovorili rođo? Jesmo rođa. Evo ruku. 1000 eura. 1000 eura. Nemoj da se jebeš. Sutra u 3 sata dolazim sa ekipom. U 3 sata. 3 sata, hoćeš ti... Nemoj da se jebeš. Zapiši to. 1000 eura. 1000 eura. Jesmo ljubili ruku? Pa 1000 eura. Svaka ti Ajde. čast. Super si Ajde, momak. ajde. Ajde. Odjebi.
Ajde, može tu kod vas to odraditi. Može, nema Evo, problema, izvolite, samo naprijed. Di? Izvolite to. To je unutra? Izvolite to. Sad ću vas riješiti. Evo, sjedite. Ovdje. Da, samo naprijed. Evo ovako. Okej, ajde se nasloniti. Di? Iza glavu nasloniti. Evo tako. Recite. Nikad u životu nije bio kod zubara. Imat ćete puno posla, unaprijed vas upozoravam. Evo, možemo. Malo ćemo vas voziti. Polako, neće ništa, samo... I sviklo. Evo sviklo. Dobro, može. Što je ovo? Reflektor. U ustima je mrak, znate, pa moramo malo svjetlo. Ovako. A joj, što je to? Gledate, otvorite jako. A, recite jako A. Malo više otvorite. Ne viknuti, samo otvoriti. Dobro, ajmo pogledati. A joj. A gdje su zubi? Što sam vam ja rekao? Super. Dobro, tu će se morat svašta radit. Fale ovdje naprijed 4 zuba. Dole fali 1, 2. Ajde, zagrizite, stisnite zube. Pa, to je strašno. Dobro, nisam ne počne smiješno. Okej, ajmo krenuti. Što ćemo raditi? Malo ćemo, najprije moramo očistiti zube. Može? Ajmo. Malo ću vas najprije još podignut gore, može? Ne. Dobro. Okej. A malo me spušti doli! Ne, čekajte. Ajde, spušti me doli! Evo malo doli, ajde. Ajde, digni me gore! Dosta više, ajmo sad, moramo raditi. Ajde, manje. Sisanka može. Kojiš? Tako, ajmo. To zuji, ali ne boli ništa, nemojte se bojati. Nemojte se misat, ne mogu. Dragi sustav, nek vidim. Je li u redu sve? Ajmo ponovo ovog malo izvana. Evo, polako. Tu pljunite isperite. Tu čašu vodu imate. Svidje. Evo, isperite. Jesi ti rekao da neće boliti ništa? Malo se osjeti, samo morate. Kurec malo, ovo puno je. Ima li vina? Ajde, popij to, ajde. Ajde, brzo. Ali ispljunite. Tu imate maramice, tu, zabrisate. Ajmo, polako ćemo raditi. Držite. Dobro, polako, samo malo. Idemo još malo. Dobro, može. Ovako, ovo ste me zajebali, ste me danas i više nikad. Ajde, ne sramotim, ajde. Kad ćemo te zube raditi nove? Pa evo ovih dana, za 2-3 dana ćemo probati nešto napraviti, nešto otprilike. Koliko to? A evo, sestra će vam izračunati poslije. Dogovorit ću se sestra. Ja ću s njom srediti rođak. Sredit će vam račun i sve što treba, da vidimo dalje. Bitno da je meka ruka. Dobro, sve okej. Za danas dosta za prvi puta, možemo nastaviti. Gotovo. Ajde me digni me gore! Ovo što ti voliš. Aj, pušti me sada! Ne. Dobro. Da ljudite rođak. Dobro. Ajo.
Voli ga, živ je. Ajde, rođe. Ajde, možeš. Evo, te ali zanosi. Slobodno. Naprijed. Dobar dan. Dobar dan. Evo, dovoljno smo kandidata da mu malo nokte i ruke pogledajte, sredite. Pogledajte što se tu može napraviti. Iću vi ovdje? Ode. Oj. Kola. Evo ja sam i probao nešto urediti, a nisam ja najbolje. Ne smeta, nego oni kažu da ne valja ovako izaći prisvit. Hoće se tu daš tako da ovi? Hoće. Hoće. Jel to peče? Mora malo, da. Ne ništa ne peče. Samo malo peče. Samo malo više peče. Mora. Što peče? Što prešćević? Ti si trebala maserka, bene ovo iza nafto. Vidi. Evo, bilj se malo, ajde. A boli me, ajde. Ovo je malo je. Nije, ne. Ti ne idu koji je to pecao, to čovječe za željezo. Vidi. Gore nego... Ovo mi gore nego zube popravljati. Evo ovako, tako, vidiš? Što je ne bi valjalo malo ovi razživačom proći, ovdje neće... Moga bi, kad bi se zajebali zaspat dok ti ovo radiš. Lakše me ovako nego siti. Slobodno ti, ovi je. Samo ti njega ovi trpije. Ja bi kod tebe svaki dan ove nopti ovako drica. Koliko ovo košta da se ovako gleda u majčici? Dobro, nisam, dobro, što je, dobro, neću. Nećemo ti noge onda Neću glavu, dobro. Čekaj da ti ubije. Samo ovo što mi rekao da što mi ovo... Pazi sad ovo. Da što mi ovo isto riješti, ali ovime... Evo ovako vidiš ovdje, znači najgore mi ovi su se podlačili ovdje ispod i onda me, treba, odmah grč vata, a i ovdje me livo i desno me boli ovi nokat, ovdje sam ga probao brukon isprati da se ovdje raskirovanje mi još više boli, onda ne smije se dira da se ne bi ovi, da se ne bi palo od toga. Posolije, popaprije, privrni okrenije, ražanj nabije, sve dobro pripremije. Došlo je po celo, sve se lipo soli, a mene ditko još uvijek glavur da boli. Vidim bražu za paprčnjak moli, veli rade. Još uvijek glava boli, evo dete boli. Daj 3, 4, 5, 6, sve štične doli. Zalijem čašno vina i više ne boli. Kakve sto tablete? Dizam sam palete. Medljed svete. Šoltam do brzine pete. Kakve sto tablete? Dizam sam palete. Medljed svete. Šoltam do brzine pete. Kako to podolje rade ruke se dušle, prikrile, prikapale, kane glava mušle. Ovak ujete mušle, smijete glave, papete neće odvale, očni iz glave. Vidim radi, sve mene pretočak i... Sad je već nešto. I kako je bilo? Kako je stanje bilo? Znaš što ću, do kuće i žrepa neće izdati banka. Griota da ne zasranje opet trevće. Hvala te ti, laket, super si, doće i osusuća u tebe. Šaljite, pošteno. Češ, pogledaj Josire. Ajde, boci, idemo dalje. Josire u njeg dođe. Ajde, boci, ajde. Tu se priča bliži kraju, eno radi infuziju daju, a ništa više diko nije isto u mom zavičaju. Nije više ni rade, što po selu tuke krade, a ni današnje vlade ne moš natjerat da rade. A janjetna se i dalje vrti, neki živi, a neki mrtvi, a vodoli rode vas staju škrti. Ja kaže, koga čega, janjetne, komu čemu, meni, skil, štic, kapucon, mladon.
Koga čega? Janjetne. Komu čemu? Meni. Skis, čis. Kapulco mlado. Meni. Koga čega? Janjetne. Komu čemu? Meni. Skis, čis. Kapulco mlado. Meni, meni. Što ćemo raditi ovdje? Prvo se skini i onda na vaganje. Jel dobro? Koliko će ti vas skinuti? Sve. Jeste čiste mudan. Nemoj više. Joj, da sam znao da toliko imaš. Čin majku jedan čovječe, što je ovo? 115. Idemo sad kod doktora. Što ćemo sada? Idemo to cenzurirati, Rođo. Što? Cenzurirati. Doktore! Kile, damo! Doktor Mirčetan. Richard Neštović. Richard Radović, opustite se. Dobro, došli. Riješite, A ne ovu mišinu, riješite ovu mišinu. Gospodine van iz Kiroške. Na leđa, molim vas. Leže, što ću mi rati? Ajde, opustite se. Evo. Diću. Doktore, što ću raditi? Svi budale. Malo se opustite. Udahnite duboko. Kako je to? Doktore. Samo malo da pronađem vjetru. Evo ti. Jeste našli? A meni je ovo super. Ja sam s ovim stola došli trnevinski. Izvršio sam pregled nad ovim nazovi čovjekom. Bio sam pripreman na sve, ali ovo nisam očekivao zaista. Što se? Sliči na Neandertalca. Ovo je profilna slika, pogledajte zube. Graniči sa mogućnošću da se ispravi. Nosne devijacije, klempave uši, zubi ko u mandrile. Jednostavno će biti teško to ispraviti. Dakle, anesteziolog, molim vas. Sestro. Produžite narkozu. Narkozu mu produžite. Što? Ja. Ajme, majko. A što vi radite? Što vi radite? Ovo će biti dosta za trbušinu. Smirite se, gospodine, smirite se. Kako je vrate ujevan? Što vi radite? Septum nosa.
američkim šumama ja. Medviđe krzno dobro grije mi ja. Ja i moja žena sretno obitavamo. U pećini pod brda skupa spavamo. Bojkot struja, bojkot voda, bojkot telefon. U pećini nema ništa, čak ni gramofon. I nemam pušku, nosim nož, nosim kremen ja. Na remenu nosim skalp mrtvog medvida. I kad nola konobizam, to plete protiv tiriju. Ja plesnem ženu 2-3 puta čisto da smirim ju. Oko mene samo vuci, oko mene vile. Svi igraju, svi plešu kad zapičim u sopile. Balave svoje, nek plešu noge tvoje. Nek odnosno stoje, nek svi brđani se zbroje. A vidi tamo lolu kako igra, kako pleše. Vidimo ga lolu kako janjetinu kreše. Nisi mi rekao za tu žensku. Što ti znaš nekog u ovom gradu? No, pojma, mi će mi od reglata ona... A rekao to je sve što radi s njim u... A rekao si da nikad nisi bio u gradu. Gdje što je bilo? Da ono dođe kod mene. Evo, to je naš kandidat. Ja bih vas zamolio da ovog mladića obučemo. Može. Jel moguće to? Jel imate njegov broj ovako? S obzirom da nije baš proporcionalno. Možete nam pomoći onda, evo. Ako ima broja za tebe ovog. Odlično, majice, odlično. Taman za njega. Može, dajte ga. Imamo li kakve klače dole? Odlično, to je samo po njegovom ukusu. Eto, odlično. On je u kabini, sad ćemo mi za njemu odnijeti. Strašno! Ho. Vidi me! Pa zakopčaj se. Pogledaj se ogledalo da ti. Tako je. Čekaj. Nije, ne ide ti ovo na boju očiju. Evo, ova ti je dobra. Drži tako. I ovo ti još fali. Evo, odlično. Evo, ovo mi staviti preko glave. Kombata. Ovo je kjo pošta. I da sam nikne. Bravo, evo je. Pošta. Ti nađem jednu još pravu. Ovo ćemo. Ovu. Ova ti je za misu, čekaj. Mislit će da sam peder. Čekati. Jedan lijep. Čekaj da vidim.
Možeš subotom na onu špicu ići. Di? Di? A subotom imaš po gradu, ono. Jel dobro. Ja do sutra se gledam. Jes fina. Nećemo više ništa, ok, uzimamo to. Jebajte vi. Dobre. Evo ove ovako, ove za subotu. Evo to tebi peljepčino. Kurec. Ajde probaj dijeli, da vidim dijeli, ajde. Čekaj. Dijeli probaj, ajde. Ma neću te peljepčino. Ma neću. Ma neću. Ide. Čekaj. Neka torbica. Evo ga, dogovorili smo se sve. Hvala vam lijepa, roba je super, evo kupi to. Hvala. Hvala ti puno. Super. Idemo. Hvala, dođenja. Go. Večer. Evo kandidata našeg. Dajte molim vas neko dijelom iza njega nađite. Ako ima koji broj, pogledajte koliki je. Ja vidim da je velik. Dajte nađite molim vas. Sad ćemo nešto vidjeti. Evo možemo. Ja nekom prvo pogleda što bi njemu pasalo. Ovo bi bilo za tebe. Je li ovo broj? Koji je ovo broj? To je 112. To je taman tvoja kilaža. Evo ti košulje, ovo je boja koju ti voliš, ajde. Uzmi ovo, uzmi ovu. Ovo ti isto odlično. Evo ispravi ova dva sakoa. Odlično, na te bijele čarape stavi. Ej, a ne možeš tako, bolje ćeš od mene gledat. Ej. Ne smiješ bolje od mene gledat. Dobro. Ne ljuti je. Aha. Već se sviđa. Hoćemo uzeti to, a? Ovo ćemo. Evo.
revolucija seljani moan. Pune bače, pune teđe sataraša. Mile goni ovce čepa mocira moan. Vrtila se janjedina po cijeli dan. Plesali su kolojana sopila moan. Cilali kapivaci na kolini moan. Moja lolo je moj rode, brčani nam kolo vode. Sve se stvari na to svode da Ukrajinke dicu rode. Znaš baba ko te vara, zašto nemaš para, zašto sinki puno šara, natalitet nam opada. To je baba zato što ništa se ne radi. Ko neće da sije, niko neće da sadi. Ali isto baba ima mista nekoj maloj nadi. Glavno da je nama baba masti nabradi. Ajmo vuci, ajmo vile, a kad zapričinu zopile. Negativa cila lika, samo vine neka slika. Ajmo vuci, ajmo vile. Što treba raditi? Ništa, bradu stavite ovdje. Tiho se izdignite, tako, brada tu, naslonite čelo naslonjeno tu, tako budete 2-3 sekunde, koliko vam treba da snimit. Jete vam dovoljno to? Ja ću nešto brad. To. Di, ovako gledam prazno, ali? Samo prazno. Di, nigdje? Ništa, samo prazno, tako neka snimi i to je to. Se treba ukošiti? Ne. Evo, to je to. Gotovo? Možete se odmakniti, tako je. Eto to. Gotovo? Gotovo. Sad ćemo na 1.75. Sve vidim. Mili Bože, da se nažigati. A lipili ste glasno. Kaj, suka? Čekaj, da ti probaj. Ove ti pasale. Ove su sada ultima moda. Nu, probaj. Dobre su. Čekaj, teško staviti sa strane. Pravi profesor. Jel bolje? Čekaj, kad me neko onako vidi i izmraka, kad izmraka vidi neko. Šumama ja, medviđe krzo dobro grije mi ja i moja žena sretno obitavamo, u pećini podno brda skupa spavamo. Bojkot struja, bojkot voda, bojkot telefon, u pećini nema ništa, čak ni gramofon. I nemam pušku, nosim nož, nosim kremen ja, na remenu nosim skalp mrkog medvida. I kad dola kronobizam, to plete protiv diriju, ja plesnem ženu 2-3 puta čisto da smirim ju. Oko mene samo vuci, oko mene vile, svi igraju, svi plešu kad zapičim u sopile. Balave svoje, nek pležu noge tvoje, nek odnosno stoje, nek svi brđani se zbroje. A vidi tamo lolu kako igra, kako pleše, vidimo ga lolu kako janjetinu kreše. Ma kakve je mogućnost, odmah sam ga plesnije. Moj priko stolci, a kiljanjetne nas dometnije. Kupi se svačiju drogašu. Odmah sam mu prije reka da se nisi u ludlu pojavio dok budem peka. Ma dobro smo reka, Lolo. Ovdje jesam, a slušaj što ću tebi reći. Koga čega? Janjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čiji? Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Janjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čiji? Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Janjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čiji? Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Janjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čiji? Za pulcom mlado. Vidio, strašno. Što piše ovo? Jelo
Gotovo to. Vidi. To će poslije. Vidi je. Viliju. Viliju. Čekaj, što bi je radio? Kako bi je? Izgizna mi, kaj uče. Bili žuja da spuca. Bili spuca žuja. Kad mi Mile to reka, nisam moga niti spavat. Puste muke sam vraća kola vrta okopavat. Ispuvala me buralna me i glava zabola veljo. Iđen kuć popća na $2-3. Pošao sam kućan dolar, odan iz zalik nema. Al dobro, Berno, idem, eno mate, večer sprema. Boglaj, depaš, kabalićin, pova vampirin, volim te krešo. Čega kaća baba koja njetko lešo? Koga čega? Nanjetne. Komu čemu? Meni. Skis, čis, kapulco mlado. Meni. Koga čega? Nanjetne. Komu čemu? Meni. Skis, čis, kapulco mlado. Meni. Koga čega? Nanjetne. Komu čemu? Meni. Skis, čis, kapulco mlado. Meni. Koga čega? Nanjetne. Komu čemu? Meni. Skis, čis, kapulco mlado. Posolije, popaprije, privrni okrenje. Ražanj nabije, sve dobro pripremje. Došlo je po selo, sve se lipo soli. A mene ditva još uvijek glavur da boli. Vidim bražu za paprčnjak, moli, veli rade. Još uvijek glava boli, evo dete doli. Daj 3, 4, 5, 6, sve štične doli. Zalije čašu vina i više ne boli. Onda? Hoćemo li? Evo ga, ajmo. Ajde, skini jak. Izvolite. I se dat mu što napraviti. Mama mi ovdje posao, moglo bi se ovdje svašta napraviti. No? Samo glavu napet, jel? Hoćem? Nemaš kara. Ne, ovo će ići brzo. Čekaj, nemaš kara, što ćeš mi o tim raditi? Ovo će ići brzo i bez problema. Isto ko kad ovce brije. Ne boli. Dobro, još me porizati. Neću. Ono, rođo, ko se poznamo, kako je poznamo. Čekaj, još jedan put da se... Papi, sad se vidim. Tvori usta. Evo još malo, strašno. Dobro? Ne, maj. Brage. Ja kad ga šiša novcom, ja ti vidim. A pivajte, vi meni ne smeta, možete slobodno. Mogu slobodno? Slobodno. Ne mogu, samo... Sam je jedna u glavi. Evo. Ono i ti mala iz Obrenovaca. Druže, mi natoči da pijane oči, kad je drugi vide, da mi lažu da je ne vide. Čari. Naslonite se, još. Zabaci glavu, znaš. Tako. Dobro, je u redu? Najbolje. Raslama. Što daj, nemaj. Malo se lakše osjećam. Koji je ovaj zadnji u glavu pravo? Nikad. Jel vam daje? Malo da. Mene niko već zigadu. A ovce? Ne. Tako, je dobro? Aha. Da malo uši opet. Moj Milane, kad vojsku pođeš, moj Milane.
volim previše vremena provodi na zraku, pa bit će mu hladno. Nabori. Još je zima. Kako je ovo gnizdo na glavi? Ovdje čak ne bi sletio. Vidi. Vidi. Ima li kraja ovome? Evo još malo pa ste gotovi. Pa ja ovo što strižem 10 minuta, čovječe, ti sljedeći pogore jebeš ovdje s menom. Vidi. Ne upiri ka manta, čovječe, boli me to. Prostite, ja ću to malo lakše. Evo, prosti, onda posle kad plaćam, onda je dobri ste bili, jel? Sve za 20 kuna dosta. Upiri koliko goš. Nemo da poskupije, čule? Neće, do kraja nema šanse. Kako si mi ovo cicu na glavu mekla. Ne čujete? Da bi žena ovoliku cicu ima, ne bi iz krila izlazi. Što bi čupaš? Prameno me prameno. Od meni baba s otim kalce plete, čovječe. Je, kukicom. Je. Pa što ste i kosa s otim plete? Ja pletem čarape na vaše glavi. Nemoj si ti mala smena zajebati, čule. Sumnjivo. To bi bilo nešto sitno da riješiti još. I staviti zube. I staviti zube, naravno. Kad imaš zube, kao da pušiš petarde. A to da vidim sekundu. Sve u redu, gingiva u redu. Ajde samo treba da provjerimo zagriz. Oni nisu. Evo, zagrizite. Ok, otvorite, ponovo zagrizite. Super, odlično, ne vidimo. Jel smeta igdje? Ponovo proba zagristi. Ok, mislim da je to super. Evo ga. Bravo, krasno. Odlično. No kajš. Onda? Super. Je li dobro bilo? Najbolje. A, jesi, fine. Ispravi se malo. Dobro, spreman. Ajmo. Daj. Idemo. Ajde. The warmth of your
se nisam! Ej! Još malo pa gotovo. Ranko moj, kako to kapulu ideš? Jabuku? Žalosti. Moje oči, ne! Baba, ne nađeš tu! Još malo pa gotovo. Ajmo, drugovi! Svakomu vrag srić utra. Ajde! Čovječe, ne gijeti ovi oskaz od sporednu ulogu. Samo se držite mene. Držite mene, ali čvrsto je, čuje. Chosen for free makeover. Puši kurac! Ne vidi mi se korda, pa nema. Pa ćete nam odrkati. Idemo ti vam sve okolo. Užas. Jedna Ivana bit će imala to čisto. Koliko će, A sunca moga! Majki pogledaj malo! Sad sam ka Popaj! Jer ona sa Popaja! Nisam radu čuje roda, ima barem 2 mjeseca. Još stan mu Junda reka, ubiš tek iz jeca. Onda, kad mi je dvojn nasto veknije, ja se samo brinje i opet reka. Ja sam pamet smetnije. Muč radi slušaj, to ti je ključ budućnost. Najbolje je sad počet dok imamo mogućnost. Ma kakve je mogućnost, odmah sam ga plesnije. Moj priko stolci, a kiljanjet ne nasto mehnije. Kupica svar ti u drogašu. Odmah sad mu je reka da se nisi u ludlu pojavio dok budem peka. Ma dobro smo reka, Lolo. Elde jesana, slušaj, što ću tebi reći? Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Kad mi Mile to reka, nisam moga nisi spavat. Puste muke sam noća kola vrta okopavat. Ispuvala me bura, odmah me i glava zabola. Veljo. Iđen kuć, popte da $2-3. Pošao sam kuć, $1 od ni zalik nema. Al dobro, Berno, idem, eno mate, večeru sprema. Bogaj, depaš, kabalićin, poma vampirin, volim te krešo. Čega kaćo, baba koja njetu lešo. Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Meni. Koga čega? Ranjetne. Komu čemu? Meni. Skiš čist. Za pulcom mlado. Posolije, popaprije, privrni okrenje. Ražanj nabije, sve dobro pripremje. Došlo je po selo, sve se lipo soli. A mene ditko još uvijek glavur da boli. Vidim bražu za paprčnjak, moli, veli rade. Još uvijek glava boli, evo dete boli. Daj 3, 4, 5, 6, sve čične doli. Zalijem čašu vina i više ne boli. Kakve sto tablete? Dizam sam palete. Nedljed svete. Šoltam do brzine pete. Kakve sto tablete? Dizam sam palete. Nedljed svete. Šoltam do brzine pete. Tamo dalje rade ruke se dužle, prikrile, prikapale, čane glave mužle. Ovakujete mužle, svijete glave, babete neće odvale, oči ti glave upale. Vidim rade ispred mene protočak i konji zboloti oči. Rade kvači, nedjeljko vina, demu na tvači meni. Neće moći, već je dehidrira. Sriću mu vrag, vade, rade ga je nadrogira. Ranko! Koga čega?
kapulcom mladoj. Meni, koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis cheese, kapulcom mladoj. Meni, koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis cheese, kapulcom mladoj. Koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis cheese, kapulcom mladoj. Meni, koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis cheese, kapulcom mladoj. Meni, koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis cheese, kapulcom mladoj. Meni, koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis cheese, kapulcom mladoj. Tu se priča bliži kraju, eno radi infuziju daju, a ništa više diko nije isto u mom zavičaju. Nije više ni rade, što po selu tuke krade, a ni današnje vlade ne moš natjerat da rade. A janjetna se i dalje vrti, neki živi, a neki mrtvi, a vodu li rode vas taj još krti. Ja kaže, koga čega, janjetne, komu čemu, meni, skis, jeans, kapulcom, mladon. Koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis, cheese, kapulcom mladon. Meni, koga čega? Ganjetne, komu čemu? Meni, skis, cheese, kapulcom mladon.